Chibai ule Arsa Sanpiau ka Siamdona ati zong hi kala thanga a om tile arem chang ang kha ka manga adu ta na vunte potel theya ati zong hi kala chhuak anga sin te in ka chanang aru zong hi bu fai chia pom nen ka chum polang chia pom hian a min ma dewa bu fai hi tui pa ngain darkar khat vel ka chia no khat ka siam dona kan du zat kan siamanga achum nan tui hi avai in liter khat le achan ve vel ka leya chi ka tela achum na tui hi atlem deuh te ni chuan a min nuwa tui so kan lei belang video masalama voksa Sanpiau hi ka da to thowa atui ve voksa le arsa hi arsa ti ho kha sin te in ka chana hei ka chum tel lawanga a hran pa kan turania ku kara chum hi chuan a min ma a ol sam boka vilwa ka ngai lawa belpa ngai po in a chum thei thawania voi thuma phit nuwa me ka ofa kan ngak dayang kukar po adai to a kahong ngala abu po min tha atui hi tlem de uleka me kanun le anga kan du tak dana zirin tui hi chu kan leyang abu hi min thaviau ma se kan chok chia rang kan du ang takin sahi ka swak chuak vekanga ati zong kala chuak anga so chwa lo te po thei thawa hi chu kan du dan ni se sa ka kan na ka telang ti hian ka swak chuak veka abu hi kan du ang takin kan chok chia rang ka du ai na la tak deuh hleka tui so ka lei bel le a adai deuh nuwa hei ai hian a tak le sot do na ka du tok viawa tak dan hi abu po hi a min tha em a ka chok chia tha to a thata ka so chwa nuwa ka swana Sanpiau papar ka kang ngalang tel tam deuh hlek ka leya me hi alai hola ka da a papar ka thlaka duain tel hi alo salo deuh hleka amin har ve lutuka kan reyanga yania por ringot ma se amin that lo chuan ai hlei thei mi alawania ka thlak lai khan tel hi savak lo ma se ka kang rei deuh maya Sanpiau papar pa ngai kan nei lo poin rice noodle pa ngai a man theya a in ang renga Sanpiau papar pa ngai ai hi chuan a sin zoka kan poin a min ma a tui dan poin ang renga ti hian hei adang ka kang le a tel hi a save to a thata ka min thleng kan kangang atul dana zirin kan let ve zelang soito angin Sanpiau papar hi chu a cha deuh tu pawangin a min har ve lutuka uluk takin kan velanga arong ron in thlak tlema a en ve deuh that thleng kan chuangang atel ngai a hian arsa ka kang ngalang mei ka her hniam dewa puron sen le puron var uluk takin kan velanga aronga in thlaka a min thleng kan chuangang puron te po min to a arsa ka tel ngala arsa ka tel nu hian me hi alai hola ka da a arsa hi chu min har lawa ati hlang ani mai baka kan chan lian lawa minute sari atanga minute som vel a hi chuan a min veka ram deuh rapa kan kang don te ni chuan hun chu adu rei dewang aramin ka kang don lawa apa ngain amin pa ngain ka kang dona
chi ka tela masala tel mui asan pa in ka siam don lawa sa nen hian ka siam pol don to pa chu wangin tel te hi alang tam dewa thing marcha po mui chuak to a arsa po min tha kan duang taka minin kan kang don nia arsa min nuwa soy sauce ka tela uluk takin thatakin ka cho polanga thataka ka cho pol nuwa ka swananga ka swak chuak nga lang thirbela kan da reng chuan tel hi asa apurun te u ta hlau oma thing marcha Sanpiau tel tur ka kang muyang ready made te po man theya amaro chu kan chop hi chu atluk mi alawa thing marcha hi Sanpiau ti tui tu pakhat ani veya kan mui den chop nge hi mang theila atui bera a mui chuak to a adai nuwa ka deng dipang ka swak nga la bu po hi in muthia mang achia thania Sanpiau papar kan nei rem chan lo chuan kurkure nen te po atui lutuk thawania arsa kan chok deuh nok noka kan du zat kan telang Sanpiau hi ol samte in lama tui takina siam ve theya achino tlem angai na lo tan tel lo turania thing marcha kan mui khania arim hi atui lutuka papar ka tela kan du zat kan tel don nia a thleng dang zok a hian kurkure hlang ka telang atui topa papor nen po atel dun theya purun sen na chansin ka tela dhania chansin ka tel le a atui lutukania lo siam ve ro ka channel min clear saka wangin kalome